TV mo bibia ha mo bibia akwaba eba donkro kase boso maminka ose kase boy etwagu ewo Coastal TV a digital channel no eye 514 obehu yen so ewo Facebook no sa wo type Coastal TV Cape Coastal obehu ye wo ho na se ukọ YouTube so na type Coastal TV a eno so obehu ye wo ho na oni ya che ni papa bia ye wo ema wo ewo efie ha ewie abofo a aso ya sin ayede kasebo no brow no ebi ye Nesto Ventures almost say wasi ufie na opese osiesie mu memu ya akono hoho ba ufie na nika fa woni kirem ho ne upe ufie bia ne odi be siesie ufie ama eho ye akono bia no omowo ewo Nesto Ventures ye wi nso ya dia sedaka se ebema National Petroleum Authority almost say bomadia na isi gas na gas de ebe boa papa yemfa sedani bi enso ema Stollis Bar and Restaurant ewie omuna ma edwane papa edi amaye na papa ria yetimi ekasa na yede kasa eboyi ede ebro yensan so fast da no enbi enkoma the cell gift shop aboafoi ene yede aseda ebemo omo so maso ya seme ewia donkro kasa ebono yede ebro mi amidi kasa eboyi mu chiame no midin ede AFIBA ESSIEN na kaseboyi naposo ebi eni se yedi eni be chemu ewo suapon UCC University of Cape Coast na edusuafo nkabom ko bia yetwa ne TFN Grassack abomoden ede ncheche papa bi ama ema a ewo sukuu mu ho yebekọ elmina na so se edena na sukuu bia ewo ho no ede adesrede atompemfanim se omonyomode na omonyo omomwa esanse niam bia eye akade omudi suade e sukuu mu ho no omonni ne enti no ha adwen papa yedi yeni ebechiremu nso wo AAK AAK constituency na ho na mpanyimfo nso aye STEM education as a training ede ama adesuafo bia ewo ho no na yedi munchemu yedi ebebremu maka ni sanu so na meche wo se bomode na jimre na afeite kaseboyi nimu enchemu a yewo edemawo ya sha se ni medical culture wo se beko UCC University of Cape Coast na eho na adisuafo nkabom ko bia yetwa mutia from Grassack UCC abomode na esanse March bosumi bia yetuasi wa edidi Ghana month yesanso ede kai ema yetuasi wa se ede celebrate ema no omonso so abomode omode ICT training ene se say AI abai ho ntete ama ema ewo school mu ho na Gender Women's Commissioner na so say Grassack National Gender Women's Commissioner na ode ensembi atudwa na ochechem senti a hokọ hiaye se yebe yesa ncheche ede ama adesuafo enkanka emma a ewo school mu ho ni din Madam Frederica Dede Asoki na nsama ode tudwa no ebini reason why I yede program we ba up me maybe etwem nansen ano na International Women's Day and nothing me a gift again. Inti say okay, why don't we give the women IT training? I didn't know Emma no IT training our campus. Sinebeya omo betimi use for omo gain. Inti ana yete women in IT a boot camp, a 1 week boot camp for women. Inti yede ba app sinebeya omobenya addition huno wo data analysis mo wo coding mo ade nansi etum pompa wo abonten so ade ema young men ne young women ni bisika so enye ade boni bia na ye make sure say ye ma no training sinebeya dachi omobenya sonfa so a ombetime de ama afofron so aka ho enter na yede women in IT ne ba app na se na be ya omobehu the ethical usage of AI when say AI ne de aba betna yenchen ene yente inti say ka say ye free ye de bia itinerary ni mo a emboa inti with Amalitech also now or more training saying betting you use no in the right way
omo betimi use no for their own perusal fa asembia emba plagiarism bia emba enti dia memeka about IT nkrofoni mu omode ye adebone ne ye se oman ni beye ya ifriyen enti ese ye na ye this ya adwen na eden eba together se na beya se o wa adwen ya obetimi dia robe obia o wa adwen ya obetimi dia fraud obia o bra so yamba together se na beya ye betimi de ape ejuma ama young ones na ewo around no because okọ abrochiman mu a omuhu se o ye good wasa aspect ni mu a omo ye den omo chewo ben omo se na beya obetire enkrofo obetire omo police ne kra say na oh say ni enti eba ne sana na ejuma eyeden ekoso enti ye na yembra on board se na beya ye betimi ama sa adwen no IT fraud momo fraud ne sanyoma no eso betwa na ye betimi use for adepa ama oman no na okasa wie pa na openpa ya friend Justice Vargas Dry oye president Emma Computer Science and IT Students Association ono ene grassroots UCC na ebo mu yes an hyehyei Emma ewo UCC ono so engina nchan keke na emom ono so e de nsem bi atudwa oye embassy full program next program now it's about AI, it's about digital literacy and also data analysis. Or a modern era. The modern era and BBI abefu nimzi na abefu what the intent no do na what the already DNA so the modern era no so the majority of those who are participating in it in being full and at the mum now where ndom we wom na obi here ohia so dem be so baba on board and be part of the movement and even not just consumers but also part of the developers of this modern era technologies of which the artificial intelligence is part of. And see, I'm here to advocate or to empower many anum for our program. In fact, the Women's Commissioner for Grasak National and also Grasak UCC Women's Commissioner like oye program sonko kese or the about what they empower besiafunma wa join AI ni de oye tool oboan my and works name wakaka artificial intelligence or limitations bebre nti iron nimpa no I use AI no before I use AI no for work be hours amon or they make sure that I will nimzi wo medam work no mu oyen dem obaban obakaka dem enim hwe na de wa dwena wo bibia little AI no do there on your work no mu on obandam na enye and use AI ni ye na AI no is just a tool to help us the more be able to me and work in tentam na ya submit here papa and oil manage there even currently from the SHS level no where elective ICT so that from ashasana no odresham of man say nam the modern era no here papa there were the ICT in besham of man say ono them no say we SHS no ba university oma abefo nimzi na numu tools no use in yezen like computers, mobile phones, na internet no. Transition is very smooth. Until you hear papa there, what they ICT no be kind education in who ye. Namasi pa na ora Andrews atakra ameniampon ono no amalitek na odi ne djuma eye adwumayefo ene UCC ade achechefo ba ye say UCC adesuafo engine na omonche omo eye ICT ne AI mu nsensem ne ekoso nyina no omo enso ebe pie mu ewo dwumade ase na cheche ni ba kwa na oka ho na madi nka aboni din say oye ora Andrews atakra ameniampon ono so ade nsem bi atudwa Juma di
yene Grasag UCC nkabom ye women in tech boot camp ama yenuanom ma na omoso enyani je wo digital literacy mo ene AI na data analytics mo na ye hwesa adwuma die ya yemfa AI akoye bibia sese ewiase afana nyina eno ana obia didi ne dwuma enti sanka bomi anase sa addition na training ya de bo mo se de be ya ebe encourage omo na omo tumi e de aye omo research yi se ye ma any co research ho a ebe bo aye nyina as oman na ama ye enioma akoye in terms of technology ni ade so dwumadi ne tofa nyina no ye hwe AI you can say maybe a twem na nyina ye nioma you can say manual but say you know because of a lot of automation ni ade nti AI baby bia ehun hia pa say obi biara ade ne ho be hye no esua if you say enka no na we ode 1 hour na ya ade na ode 2 hours na ya ade AI by eboama utimi you see a lot of like less time we use time ketu e bi de ade bebre eboa me utimi use time no so for other productive things nti eno de ade also bi ade ne ho hye ye guso a ye di ho komo se aka ebenya students bi abenya sa akonya we na we the first program ayeye nti me sure say as time goes on no ebetimi atwe mama obi anya so mfaso afutu amede bema obi biara ne say ewom say computer by na technology by abeboa ye nyina abeboa obi biara me amgina ha ya boa me pa na emu mfaso no de bebre na yenya mu mfaso no so yenim say obonefo no de ebia obefa kwati kwan bi na odi wia so nti awose ye boy ho ban so enkankan sa mobile money fraud ni sa nyama also obon ho ban na se obi ka se mano o password ana bibia awose o make sure say wo sani pakọ na o ma o se fa password ebra na se bibi no hwehwe mu ye ansan enokra ampo no ye nya advisable say o de sa nyama ni na obedan edi tin ye fe bibi data privacy make sure say all the time no the media abedi o phone so anase bebia no be keeping it private na empenise kakum ye jeno kwakuanum na se adesuafo esua bibi se omansua bibi se enchehye ne koyie se ankoyie ni nyina no esese yetie efri adesuafo no ankasa ho ne senti na nchehefo etweben adesuani ba kwaje enchehye ne din ede Shanis Boyson na ye bisa no se na adesuani na ko se enchehye na den na wonso usua efri mu na nsema a okaye no ebini boot camp here where man be afia ye pay wa boa masifia most ya we use digital technologies a bit the phone laptops idea de no wa metu me hunim dp entity am to me use me dey me research impo abraye wo academic institution we no man na ye use ye dey here ye ne work the submit your thesis into what baba chain one in VP account into see me to me use ye abra main coin from do another hobby amba I'm using so to the me to me they am working in temp ma me rain temp into what baba one pa so they are the for waba tete no ni ho but you see I na the same no what friend artificial intelligence waba obebo hen into ono ntre there be fano verbatim to the shusha maybe hunne de ko oho ehu work na oboa ma etumi ye work in tem on yon no be replace na why ye work na mo ba oboa o metumi shusha nyame bim ebi wo ho a e picture bimpo ehwehwa enye bi wo baby age de bi wo ekọ baby fufu na ekotwa na so AI abe ekbo picture ni din kire na we yi mfonyin na aba
ebo nde tum dia to work ni na contem in stem so wo ha hwehwe wo different papers man hwe mpa nkaje de ko different institutions na Kenya dam information ba AI nti ebo shema na odi abro fefefe nti ono dam no obo ma work no otumi kwanim tentem nanso enyeme bi wo ho a hwe ya eya obetum de mfundo aba ono so eya management for institution one jintu nti wo kyerɛ hen how ebetum use na ya ye ni ye ya ye mfa mfundo bi amba aye betum aye na edi nkan wo ye na agyehiem enye opa edan mi bisa no asempo de ebu a mepe picture for aponche no de bodombrem nti AI ne de do ya artificial intelligence ba oni nyansa ono guess keke no wa ma wade epe no de amo nti ono dam no se awa ede ebo prompt na shim na de hwehwe no o de intelligent na o ye nimpa na ye use no ye na adwum mebu ya send am technology nti ele bo na ahwe ye na aye ni ye dam no information ehia no ono no de bro or the brown so ehwe etoboa na akinka ni ye I go through and the modern mo na para morika no oye no kwar onye dem a ebetum am information bi oye bad kra e de kwa wo beti poto ba enyim nyanse ya yetumi reason no so all the information ne ba ehwehwe ma na ehu oye no kwar na afefrim na verify na dia e work no yet wakase bonu so na yedi ni echiremu ewo edina wo commander edina egwafo abrem KEEA municipality na eho na school basic school e friend peshi jura achinim MA basic school abomodin enya mfinhia no eduosia enum 65 years na omudi ye no omant na ho saapa omabodwa fefe achese omudi eji omani na omada nyankopon ase se omodi mfinhia no eduosia enum na edwabo no ase no headmistress a oda school no ano eye maame Pamford ama jemfua ede ensembi eto mpenfo ni nsentwefo anim se eya na ho tete no pa san se school no akadie bi a esese omunya eye computer ene science lab school fo ahodo ewo omudisua de no sa school ye de omunni bi eye peshi jira achinim MA basic school omunni bi kra nti eba ne sa no a say yesua what is the mouse, what is monitor, what is keyboard school fo no po enu adekọ san so hu bi mpoda enti no wade adesade atu mpenfo ene nsentwefo anim so momoden na omomeboa wo ne abia ye 65 years so no na ye celebrate na ye na se ye be nya no be ya de ye nya aboa momoboa no ye ICT center ye we chi asaso science lab na ye ti na ye wi a kala na be science lessons ama be practical work ICT so ama be ICT ye wo computers na so you need be a ye didn't ama the teacher for no for ba classroom so na e bo ho na nsi the facility ni ye ni didn't na ye bo ho ban na so so kala no meti di share de ko wani say global world na ye on ICT na science ni be di ye ti say nyame ya don ye nya bo afọ be kwai da bo ama di so ani adi so afọ ni wajibade na se no mention crache ema KEEA owura na se honorable Ishmael Zagun Said edi nanimonyam ekota adwumade na chi na odu ho no na otie se ne omanfo ontema omanfo ne kana na oji tum se you wakwakoye MCE de obehwe na eye computer ene manema bi eka ho e wose school ni nya ema adisua ekototen no omonsa ebeka owie no na ode afutuo ema adisuafo esua de ewo peshi jira achinim MA basic school ho. So I say here wakaya abefo it is we celebrate them afi next was the computer lab sam na oda bana se ofeta ya ba computer sam ya mi azuma interman nesia ya ba gele ya be jira ha ya celebrate na ya go kwenti area ICT center mother teacher kwasi as the chair oyezin Senior Butara, 18 chair, no formazi. But the Tasha, member former, one more was the Wenge TV, Wenge Yasin, quite.
you focus on your books home. The Mibet Anchi, you will be able to get ministers. Oh, yeah, many people. Next week, Mama West Department. Baba Adano home, no, I'm very estimate. Now, you have to go for that. You go to Yabua, you have to go to your computer, go to the police. Na assembly member Emma Bantuma electoral area honorable wisdom Mensa ekopie mu odwumade na ase na ode afutun sembi ekoma adesuafo ene awofo nyina bomu se na ebeya adesua omusua no ebeboa omodaache ewo school mu ho na yan basa yan yetin ko mebi nkomo resume ehunu de ile abe yasa yawo nkomo no tutu na za o mo yi media social media do ha go nti ama obi na de obokan no book ni ma wo nti de gudu ayende mbra yedi economy wo school fun na family mo be ya media no book attention ama won school awofo gudu eno kasa don't get so master there orba awo fusi gidi no asa because awo fu bi ni wo I am komo no oko abansi de ma wo fu ni kiyo wo jini de wo no oko si ya da bi on them ti gidi de no asa sentra owo de mo komo no wo hu wan kon biara wo bakodo bi nyamboa adabo mu na wo za abo mo komo no wo kombo wan na nya no so wo he ni wi tan mo ni aka sese nkoko ni azimboa de bi tun no wo de abo support mo komo no wo akoni de Yet wa kasebo ni so anameka we se kasebo etwabu ewo Coastal TV digital channel no so 514 Facebook ene YouTube enyina na yemohwi na yenko abra agwafo mbacho mofanche abra asebu kwa mankese AAK constituency mu ho yen momoden na yenko ho na World Anasa International Day for Mathematics World Mathematics Day edebia mpenfo si wona faso editu anasa omode share adisuafo enkran se maths subject anasa mmasua bia enyedin na emom no sa wo bomode na usua ubehu we chese mpenfo de omoni atofom ehu se maths subject bia adisuafo bebre na esro ene dis o man se maths teacher ba class obi abebohu sesi a dis o man se ene no ye ba be mental na se ba be maths class test no obi a ehu po che ne senti ena mpenfo yi sa de yesi wo se on ba fa so a share adisuafo enkran se maths de subject bia usua ubehu na yakọ AAK Mrs. Anasa Miss Benedicta Ampofo abomoden edi nkranhyensem bi ama adisuafo ewo ho oye STEM coordinator Emma Abra Asebu Kwamankese district no na ono na otu adisuafo efo anasa omo nkranhyese math de obi anso betimi esua na otu omofo nso no na osanso ede two teachers for nanim se aye omususu makins no endorso Kensi no dawson enti na adusuafo no omuntimi ensua ade yie the send we hu se bibia ye fine enti afuto kakra mede ma achechefo ne se the same way and the GS ama IDM IFFF the dead no kwala no ape math no the same way na ye fa nkwa classroom math no omo ma mentality ne se edin enti ye ma omo hu se enye din by the way we approach things. Kena and Kolasya matter ye digino musono. Those kind of things no. Yen jai na yen fa say ba say no who's a learning material. Who the chair matter and the sente. Ain't no me advice and say. You huna and bafrano with the maths. Not any lively and fun because maths fun. Ne kasaye echino na Madam Mary Kujoya Director of Education Emma Abra Asebu Kwamankese AAK district no na ono nso kase maths de ehu hia pa ba bia ni ho a obekwa ye use maths oton ade odwom o wo shoemaker o ubotre o ba bia ye use maths enti no ehu be hia sa adisuafo no ebefa ne serious se ne be ya enkwa ha o mo ewodache Omeka chechefu nyina de sayete nkontabu na asia no ya za obia ye dada asempo oroba he ni nsem
na woba na ye de abai gina wono do 2 times 2 no edo on ma hene mprempre answer na kometu aba ho nanso de ya agurudi na o de fa aguru mu a nka nanyi beba no hodo na ma ontu menyero wetu mu aye nti ma bisra pa nyi da akyerɛkyerɛfo wobotu ma aboa mofra no emma wore ya nkontai bunu wo. Mathematics is used in almost every innovation or invention. Men can quenchira, but the phone so kita heni, but there is example there. Mathematics knows one question. Yan computers na laptops are you use in our or mathematics. And then abroad the baby about what's our AI, artificial intelligence. Bronze in mathematics or I drink and also machine into small day, okay, baby browa or would trim one bro. Mathematics, yes, a woman, yes, a younger baby. Say, oh, yeah, say, about the baby rebrand. They are cheerful and now school for more friend. Yes, some count your age, my young man to share to Puna. Oh yeah, mathematics. And I ban Oshe, no canyon, no Okakanya Mobu, or to beefy, no there and pa, or Sadam, what do them, Mr. Books to do them, Missy, Dam, Mr. Call, Moy. Say, yes, she waha, you're back a then Kunta Pussy, so come on, yeah, or ye. Nano si ye pe na se ukọ AK district ni mu a teacher ni ba ko a ye besi nei ya ma no se ono na ye best mathematics teacher oni din ye madam Anna Abba Pexon na ochade ewo Asebudie Basic School na ono so na ode ensem bi etudwa se maths de anka be anka eni se adesuafo no ema ne yo moden esan se adesuafo no meche akyerɛkyerɛfo no esese o mo pɛ kwan papa bi agro kwan bi so a o mo be fa so be kyerɛkyerɛ adesuafo no kwan e fa so solve maths questions empom betimi di formulas ni bi mpo ayenwom se na be adesuafo no ebe ka o mutirim tentem nya chinchina chen wose wuhu na kwan we so na mpesa me de kire nti eno na wose wuhu na mo me kwan bebre wo ho a adesuafo no ebe fa so ate ase nti adekyerefo no anasa akyerɛkyerɛfo no emmomodin enyusi different ways on be fa so akyerɛ mass ama na yede maka kyerɛkyerɛfo nyinaa de sayete nkontabu na ase a no ya za obia ye dada asempo oroba hene nse na woba na ye de abai gina wono do 2 times 2 no edo on ma hene mprempre answer na kometu aba ho nanso de ya agurudi na o de fa aguru mu a nka nanyi beba no hodo na ma ontu menyero wetu mu aye nti ma bisra pa nyi da akyerɛkyerɛfo wobotu ma aboa mofra no emma wore ya nkontaibu no wo yen various classrooms a nkontaibu no aye nika ama wada pede de biara obey ye nkontabu no ho adwuma mpo ansa na wada Yamoshi na yema yankasa yedie mu Coastal TV Community Connect munyina muni mu amoni di eche no mubedi ho adanse ese edwumadie bi a aba asetena aba betina nti no efia da bia yeye na emom ye nya obabi faako ene ebetimi aba bebi a bobo no ne so wo fie ho odwom ho bebi a wo bia ye de studios no ye de twao ewo ho na wo cheche mo na se efia da etwa mu ne ye bomodin de eni kire mu wo ekon eho ena ye koye Community Connect edwumadie no na omanfo binom ede ensem bi atudwa na ohwa ekon se na esitie na omo hawo bebre no landing beach versus sea defense ampem for person omanfo binom se no ye mpe sea defense na emum no ye pe landing beach baby e betimi abe park ye boat no a ye de ekwachi nam wo nsuo so no se na be ye beboa ya ma edwumadie no akọ 13 na ye de ye ni to fo me ye hwe sa ni manema we ya no ye kọ ekon etu anamọ kọ ye kọ bisaye no empem for edit mu se yiwu
how ba ko a ho mo pa eno no mpanyimfo person mo sea defense and the yenso so ye pe landing beach abusu apanyimfo mienu o mo ba omode ndi omani onyam ebeta adwumade na achi no e de omanu dinsem atudwa eye abusu apani John W ESSIEN ene nana obosam mpanyimfo mienu e de ensem bi atudwa e wo landing beach ensensem no ho yenkoni enkotie bi akwanya afa adwuma no akofom kra osenda sensia yentum yempia wa hyampo ano yenko enkafa na mamba abibia order yekọ yedwuru mowure yedwuru gwa yekọ sekure na doka kan ho ne sentin de merika se wa ye bebia mowure anyamanya wotum odwuru ho nka no yabaka nde bebia wa kan wase wa ye bebi ti da wa afa nkofo wanya no anyame a wudwuru gwa so wa ye bi o ntine dam no aka kwana hye waka kwan na hye kwa yenye bebi yenwir ntini na wa ya asam kasa amanyampa na sayesi aka so ahwe gwa igwa se aka fro kro ho an igwa na kwan abekam na wafam ya ho wo twutwu yi nti ya kan wona wode hia amanka se wode kopoda na ya kwan na gwa nti se akwan na gwa na se akwan ye ntumi empia wa ha ye nkopo a ya da ho yan nti sisia hia de papa yin de awode abana obombade na oye bebi anyama ye botum ye pia ya ko na ya bani ye gbaduru ama ya ko anam ye de ba besiafo wato na adom so abekrom ha we be ifa da masisia we no ogwai we no omowure akwandi ya chirimu kura yanka ho nti abanda ma do ti da abana wangwa na aban wan ya hwe wan fa ma kwan yan pa no hon epo abasora ama dan bi ho a epo na aka nti ma obe yan de o ye defense wall bi na sea defense na we da bo adan na all consume no ho ban ana yan so ya hwe ya sesi ara onam da ya kamientum ya manwira mo ye nti nso ya de kakra bi da o mamade na won hwe nara ho na nyala akwane de yada abu ntami won hwe nya abu na kwan o consume kakakra o consume kakakra na nje won to atuado no fa ye baby man na ba break water man ya mo tuma bi nti ada onya na yin na no na ya kana wa gba hia do nti da no wa ba no wa ba de defense sea defense na wa bo ba ye ana so abanda so no ti da mata na wan sisa na mahanda ana no ntonka na ya adani na anko ma oba yin ya pe landing beach o sanda be be wa ba ya tin wa hanara waya ahwe baba ho ma adana wo nyina wa ye safe nti meyehu mo waya nyina meyehu yin ogwa waya ndami ogwa adana wo mpana na opole kufa kwa nyina ye bo hunda ahwe abasha wo nyina mo ayema nti dama so na akwanjen waya wada mahina nya adana wo konsumi na ahwe aba abasha nti ye pe landing beach no waya no mayan mo waya yin de ye yim de warba ye sea defense no no na echiri ye hunda sea defense mowre da waya gwedi so waye sisiara ombo akwan landing beach wa bagwana emowura wa ma kwan yan kwan no yare bra papa nti so tedamada yiwu de landing beach nsuso ya ahwea ba obahye ikro no nase ho nti yan ohwa adana wa kopumun sa landing beach wa ya mahena ma oti bia ahwea baba bahye adan nachi ono nti na ya hwe ya kada mom wan ya landing beach mo won fa mayan wa ba nso yin pe info atenase ya kan mayo ajitum damta me kan ya wati nti wa ba shasi wa baba ma ya tena se ne yehu da me yakan dam ya yanda so wa ba shasa anyan so contributions nkaka ya ba ya da abo bia ya ba ya da abo na yehu yanda contractor we be jonali adwuma mpanyimfu ne yehu ho anu nti na ma faman abandam nti na ida abandam ma faman ho so agina de damada sa London sa sea defense and wa ba ya da ho ma ko se da kwan yehu da nyi landing beach so wanya mahenda wanya hwe meka siru de mese yaka egwa mansini a akwan na yeda egwa na wieyi akwan na egwa na ya afarikuro nti se yegida medwuma yo ha mansin yebotum yenya bibi wa mpano ya jeje tu bi ha yeda aboa egwa mansini nti awoda aba na oye na hia de ma oye wanya mahenda wanya hwe ma akwan ani de adani wa ye break water bi egwa wa ye bisu omowuri wa ma asocha albehin kurom ha yintum first nko na nyama be ye bi na ne ba se nimbo mutum dura nka kakra wuzi de mudwume de me nyama ni na we fikurom ha se wi dwumadi yiri dia so ha wuchuma mo bunu kwenu ha yiti eyipa ina awoko na satida nka no na nche oda AFIBA to bi ukura bi butu hye no bata sin mu yipa ina awoten ko sente yipa bi ayi kurom ha ana me ye furu dwuma na wa sen ti de malika ye twa na mmar ya kwa mpi ho
me ye da abana wa abasen ko ye ni tin kitanwa mabana de odo ba yela ni beach wo de mahen o sente de anyan 1D 1F no ye da yela ni beach ana oba ye mahen na ayen su gutumi ye dwura na ye yin skin bi na da hwe mo fra ba o sente de free education wo da ba gani na akwan si ye trans yu de ye nyam fasuom fasu ni ye wo mi de o mo fra ba sisa wo ni mife ejuma ne ya ba ye na wo ko school ya mo sika wo da ko tel na wo da to books ye ejuma ne ye nti na ye kere wo de atene wa ba o fra ba ya wo ni mife amfa faso ba an so se wa ye ye la mi chi amen na wo funi na wo tini kwem ha abiri na wo hwe wo mo fra ba because battery efi kwem ha ekọ secondary akwata kradi akwankra na ja abofra ma wo ma ne na ma abofra na nso no nko school a eyiye nti o da mo fra ba ya wa ya asansafo wo ni nem kwem ha anam ye break water ya mpa yifi ye twa na mba ye da do MC ni ye adwuma agi tum wo ba hye bibia ase na yimda abanu twema abanu zo abadu na otoedo na so mpa yifi ya mpa nda MC wa be ye twa na mba ya akono ho na so wo twa na mba wa ba ye ho ye yina di hu nkita ho wa fe engineers wina wa ba ya tenase na wo tenase da won wori ya ma akono manan anya no na anya no yoro hwehwe won wo se de we ye break water ade so nya break water o de we ye landing beach break water mo we ye mu a an wa say ikura this as a break water we ya twu yimbo na wo twu sisa wo ntum ntwu ha ala chere wa ati che ukuro wi na mo se we ye landing beach no ha an mo ogbogbo hen am yetum ne ya akoye yim because de bia wo be ka che won de api abana ya azudu anfa ma kwan man na ye landing beach na be ka chere ada akun ya anfa nkum ko foforo na mo ye landing beach no fa ma ya o santa say landing beach ma ya na le police station na ya butumi ajiska de police station ade biara le baby wi abana maka nchen na ya because landing beach ri ada kuma ya kuma papa nti say abana baby biara de manyi kwam hada agunu na lukugbe nkwa kwa na ya nko arabaka to so ade biara wan ya nko say wan ka to so ye break water du wan ya ma na why dey ade biara wale ya mo na ade na wa kuma do wole mo wezi ban ne za de mezi ban so ye wachi waza wode mo abaka ho ija na elefe eze yi nti akon ye yi za ide obaba yi break water waza ma elbi say na MP ya to abama ni wi ko yinsim da amfo na bia ni finsim da mpanyimfo ya afa konhudu bia ro bi nyan ne ya kan ya asore da che sentire na no so baba hye ebo de abre wa ye break water wa ye bodanfo nti na baba be papa nti say papa na so wa bana amado a o da baba be because this a cabinet minister wo twa da o da de ma de o baba ye na say baba na baba gutira twa da no twa na da o boto abansa no aba ebia yin ndi nie o sentire da ni mpanyimfo be o ma ya ta ase de edwuma na wori ye nsisi sara ayabanda da o na di sika na drawing ni ya da to nti say abanda da o na di sika na drawing na da to na say o say aba hye ebo da baba be papa da nti o da wo so akọ parliament na kaka bibi na wo so da o zana do na wa ye yin ya zana wo he nti say yin ya da na say na hye wa ta mo so boto aba na baba da anyare yare twa no okona mi bi aba yin hu na yin ndi ni ye because say yin ndi ni ya nti woto aba menyin wa aba adani o we hye dwumadi ase e demonstration kakra mi fi de MPT amba mpo anya makras anya ntrasen kan mpanyimfu e bia ho asem no wo kan ma ati moto anamba no wokisi dam MPM anka bi nche heda za no baba ka che heda ye boto aba ye nto aba man nti ebisam na mpanyimfu ye to anamba bebre MC ye ndasofo ya akon wo mpene ba asa no so yin bi hye mpene ba asa ade wa ba ye hin nkitawudi ba esoni na ye ne di nkitaw ni na yinhwohwe nti se alkada mpanyimfu ye to anamba wo kon ho bebre wo ye break water no akon na ya asem ya pelani beach ndama ebuso penyin kan oya da hwe baba na be nde ba se na no kwa medu be mi tu anamba ekwa MC wo kafa engineer bako won asem de se wo ye landing beach ni ma ya he ba ka ye bisu ana ye na no so ka cha na se ala ba ka bisu akon ba ka wo ye bien se na mo da yanko akro na wo won ka ye landing beach ma ye no afi won asem ni ne edwo wo ba be na 1 kilometer we ni ugwe na waza ba ha ana se 1 kilometer da na no 1 kilometer na nkasa won fa ye break water no fa ma hen ana na ye rehwe nti se wa ka da wore ya di biala ma hen akon na ye se ye mpin anu ko jena na bobo de ye nta asika pembra we hela ni bichi ni wadma hen wa mpam contact na honko contact na ba me ye ne kase na mo ata ase de abaye adwuma na obasa na wo an mfefu e ye tumi na ye hia ma na wa cheche mte wo pede wo ye na akere won na nche wa mpam na nche oho anti ma ye na abaye na manfo wo bodenje de ngi no na ma panyimfu ne mbra ansa wa paman ya mpaman wa paman ya mpaman wa paman ya mpaman wa paman ya mpaman na tuado ya mpama na da nyi eduma na ye nje na mpanyimfu na mbra na hu nde za anu ye na da mpanyimfu enyima anu na ama wo bokojan so bokojan so wo che mi che na wunya abotar wo so wunya abotar ama wa ntuero da wo twa na mpanyimfu na ba na nkitawudi bia gudu ma wo ye hafa bitu ma yen otum wa ya ma yen nti ya mpama na sane be ya ebe hu ohaw no sane na no ye din efant no
yene omanfo a ewo ekon ankasa so ebo nkomo mo so eka ne omuhu ne ohawo omunkom no ekyereye Azamo so me papa ida wanya London Bridge ni maya sanda me safo ye wokom ha ne ye ble ya sha ya hye ha za ye kwadena ya hye ha za ye komowure sa wanya ma na nya man kakra mo posi sa wontumi njuri ha nti ya se wanya ma na nya man kakra mo wontumi njuri wona wazo kwato ba wona waze enyitenga fu na wontumi njuri na ya hye ya wontan ama ya azo ha wonto ya bra papa sa wo fi wona mba ya zo si wa ka pimbra wo bu fi ho wa ba nsa wontan ya ze akwan man ya akwan ko ya bada ho wa acha papa na nyanya mahina wa akechi asande mpeli nyenyi wa nantu pan bido maya wonkan ya ntasi ma nche maya ban ya peda wa ya bibi wata mahan yana bisadana ya bisan wa ya mahan sisi akwa ya kumi de yi hu tabia awa asande madan olokwo enti wadan yani ja chama yana ya tonadu he aya mamza mamutubi mpogu asande wonto nti sa mo babu se mpona madekwato adene ba asana yimpa ikwam heni nti wonto nti sa waya de madene mahena nyama buju kwam ha mutonu mokwam tontomatis na obi baba abotobi mamoso menye bi ahwem mafama na nyanamba wo school nti ya sa won pa aban amboshe na ya yana bisadi mahan ama anya so mbambai ya ho atoyan na hiru anum na wututu kwan wo ko echirechi wotuma adan han ama yatum yebu amani ma disadenyan London Beach na yepe yempe si defense sentina ebi na ye wedin no na eliminafo wosin hama ye ho ye bi anko no kuro wa wu kuro ma lo ko won ya ko to sise ejafu ugu simpa vini bana aduna ho ya we akra pa ni ala untu ngini nso London Beach na yepe we London Beach na obobo en network wa obe wo na network here the margin ya yin ukrom ha that say okwana yato aba papa woto aba ma okwana yato ya okwana yin do nti the margin yin ukrom ha network pole ona yin ye break water no ani yin yo ukrom ha en so ya tan dey the member polikin obaya mahen ama asomdwe ya den aba ese na yemesafo a wotonam okon wa ya wakogbe wakona wakotonam aya wakọ abijan me fi dey say the mazi wo ye bi wo ha nchedwuma butum wa den wa aba ama won so yamba na yen won tin wuntum kwan ko bebi won ka ye den won ka ye dwuma wo ka ye dwuma so waka pe na obidi na wasan wakọ nti yese abande ukro no mpuntu ne ye ne yare hwehwe na mo ye fin kotin na yare hwehwe ye pe amanu mpuntu na ye pe amana kanko na yesre wamba maya masane de mazi wa ba yebi o mbia wa sempa ni bebe aya mafumpo ye bedu wan ye de wontwu wan ye de wongi nti ye basra aban ye basre na yizi ya sene bi da ambra namba ye dame haboy amfamanyen na asomdwe mra sane na waya so adema ye na edwuma baba ha ama yamba no so wontum ntukwan awalo kokko dubu a ebi po akompo asabi okwa ana mele ye funu community akompo a ontum ansa na chinye de na mefe aya ha na tetinti yabasra aban nso yan fi na mbo hen na amanu ntum ko ne ya da na ase mosuma ha mi de akwa no aye kepe busy sankasa no we busy we fie ntaja na itu na wo ye wiem sikai na ati baba nsuhwe o se na baba na yoba ntaja za kula ebien na sikani hala wa asanti lesle ya landu wafu waya mehan ama ton bibi ala obokodo amenyi ntuko ni bio basu me ye frame bia mukitanya amam kitadi enum ebi wo sekendi ibi wo edina sisi mutuyin pabara ba se mutuyin pam wo kure wo kotone na mana wa bi mewe ejuma ya fofujuma na wala wi anyama baby wo kudu dia wi so baby fia wa fa mfe waba ma yen po ya wa ma ho chira kase na wa ba kroyim ne kroyi so 1978 na amajuri ha mo fra ma ku wi bi wo so bo so taza na bia na djuma lo kodo da sisi ya afafo menyinfo yi bi bia nkodo
Nti ye besre da ban da bebia ye bonizi na aban da bebia ye bonizi ko oku da bebia ye bonizi nyi yesre ne papa yuko nu ma ye gwan yiye adwuma ye mesiafo yiye adwuma ye boye hu mazono so eyi potroska adani September ye wala adna ma ahene fra he ye koye wala adna nya wu na musum kura bi na namle bi sabu de na yiru tuda ye nya man ye za ko hene fa ye kwanyi yiye nto wora ye panichaw ni je yin ma ye so ni ye ba na so say ye wodila nti bia na baba na wa nwo so baba bujiri ha ma zipia na lo hwe wo krom ha lo tona lo hwe wo ba wo school ali yin yali yin biala ye tubi ya ye nti ye basra ban ye basra mpanyimfu dasa wa aba wa the one sa ba kabliji da wa pere wa ye mahena black water kakre da wa pere wa ye mahena ye sra hwan ye panu ya mabagu ha papa awon po ba yin yer kasi bia wa wi amahen nti ye sra hwan wa mblai wa mbre no wa ye mahena prempe yala mama wanji ntu ho ma ya kanya mama wanji ngu ho na won kan na mpeni bi abotu bi tab ababa ye ntu o sa abotu tab no wa sha da ababa ye ntu da ye ba ne name ye de no bubu na yiwu e ba ko yakada nti yesre wambla na wamba ye bibia won fa mahen na mpuntu mble kurom ha amanya so ebohu izina yakada sanye de ma bani ya sanye de mun kofi ya na ti ekwenye enyim mosuma samaye sawoto wanto ye bibiba yankwan sawoto wanto ye bibiba yankwan sawoto Ezibi ba yankwan new rubber woko adi new rubber komo new rubber Abusia for ebejina ekon na yede ewiadonko kase body nyina aba na wiye ana yede si asei na emphasize danu bim so ema NPA National Petroleum Authority the sell gift shop Omone Solace Bar and Restaurants and Nesto Ventures. Media ye AFIBA ESSIEN. But modia ma video no and the Coastal TV digital channel 514 Facebook and YouTube. Nina yakram.